Abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bishimira ko noneho bamaze kubona icyerekezo ikipe yabo irimo kubaka. Ibi bakaba barabitangaje nyuma y'uko ikipe yabo imaze gutangaza ko yasinyishije umukinnyi ukomeye Issa Djigiba ukina hagati mu kibuga asatira izamu cyangwa se ukina kuri nimero 10. Akaba ari we rero wabaye umukinnyi mwiza muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu gihugu cya Mali. Abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bahise bashimira komite ya Rayon Sport iyobowe na Murenza Butara kuko yabaguriye umukinnyi ukomeye nka Issa Djigiba. Abakunzi ba Rayon Sport bavuga ko ubundi bigitangira batabonaga icyerekezo cy'ikipe yabo, ariko kugeza ubu buri mukunzi wese w'ikipe amaze kubona ko ikipe irimo kubaka ishingiye ku banyarwanda bakiri bato kandi bafite impano, bagifite ubushake n'inyota byo kuzamura impano zabo, kandi ari nabo badahenze ugereranije n'abamaze kubaka izina. Aba bakinnyi b'abanyarwanda bakiri bato bazafatanya n'abakinnyi beza b'abanyamahanga bamaze kugaragaza itandukaniro ndetse no kubaka ibigwi aho bakiniraga. Komite ya Rayon Sport yemeza ko nibigenda neza ikipe barimo kubaka izabasha kubaha ibyishimo ndetse no kuba yatwara ibikombe muri uyu mwaka wa 2026 2027. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi tukaba tugiye kugaruka by'umwihariko ku bigwi n'amateka by'umukinnyi Issa Djigiba, ndetse rero no mu biganiro bizakurikiraho tuzagenda tubagezaho ibigwi n'amateka by'abakinnyi bazakina ikipe ya Rayon Sport muri uyu mwaka wa 2026 2027. Tubahaye ikaze. Mbega serivisi nziza. Wowe udukurikiye, niba wifuza kwandikisha ku myenda, niba kandi wifuza ko ifoto yawe tuyigira nini tukayishyira kuri big frame, yaba ari wakoze ubukwe ukeneye ko ifoto yawe tuyongera tukayishyira muri big frame kugira ngo ushobore kwitaka mu nzu wawe muri salo, cyangwa se niba ukeneye umutako wo gutaka mu nzu wawe, tugane tugufashe. Dukora mu mujyi wa Kigali, aho rero ushobora kutubona kuri nimero 0788 75 90 67. Mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu tariki ya 3 z'ukwa karindwi 2026 nibwo ikipe ya Rayon Sport yanyujije ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga zayo itangaza ko yungutse umukinnyi mushya witwa Issa Djigiba. Issa Djigiba w'imyaka 22 wakiniraga AS Rio Bamako ashobora gukina hagati afasha ba rutayizama cyangwa se aho twita kuri nimero 10, cyangwa se akanyura ku ruhande rw'ibumoso cyangwa urw'iburyo. Aje muri Rayon Sport nyuma y'umwaka w'imikino udasanzwe aho yatsinze ibitego 8 muri shampiyona, ndetse aza no guhabwa igihembo cy'umukinnyi mwiza wo muri shampiyona ya Mali y'umwaka wa 2025-2026 cyangwa se twita MVP. Ibi byatumye rero aba umwe mu bakinnyi bifuzwa n'amakipe atandukanye harimo n'ikipe ya Rayon Sport. Uyu mukinnyi Issa Djigiba akaba yaratangiye gukina nk'abigize umwuga atangiriye mu ikipe bita Yeren Olympique, nyuma rero aza kwerekeza mu ikipe bita US Boguba mu mwaka wa 2023, aho yaje kuyivamo yerekeza mu ikipe ya AS Rio Bamako mu mwaka wa 2025. Ariho yaje rero kwitwara neza muri uyu mwaka wa 2025-2026 abasha kuba MVP wa shampiyona y'igihugu cya Mali. Nyuma rero yo kubenguka n'ikipe ya Rayon Sport yaje kumugura kuko yarasoje amasezerano. Ni iki wamenya ku bigwi by'uyu mukinnyi Issa Djigiba? Umunyamakuru Dembaba ukorera Isango Star agaruka rero ku bigwi by'uyu mukinnyi yagize ati: ikipe ya Rayon Sport yamaze gutangaza umusore w'imyaka 22 ukina nka attacking midfielder cyangwa se nimero 10 witwa Issa Djigiba, akomoka mu gihugu cya Mali. Uyu musore yabaye umukinnyi mwiza wa shampiyona y'igihugu cya Mali kwita Mali Ligue 1 mu mwaka wa 2025-2026. Yabaye umukinnyi witwaye neza MVP. Uyu mukinnyi
akaba akinisha ukuguru kw'indyo, ariko rimwe na rimwe n'imoso arayikoresha. Indyo ikaba rero ari nyambaraga ugereranije n'imoso. Ahangaha rero Rayon Sport iranyemeje cyane, niko umunyamakuru yakomeje avuga. Umunyamakuru agaruka rero ku bitangazamakuru byo mu gihugu cya Mali. Icyo byatangaje kuri uyu mukinnyi, yaragize ati ni intwari yari mu kibuga, abameze nk'intwari iriho igihumeka kubera umuhate agira, esipura aba afite mu kibuga, ubuhanga buhanitse mu gucunga umupira. Ubwo ni ukuvuga kugenzura baro, ibyo kuvuga ngo umupira arawufashe ngo urawumwambuye ngo ntuze ahantu awutaye. Umunyamakuru Demba Ba akomeza avuga ko Tambwe Gloire akwiye kwigendera, ati namubwira ngo bye bye. Ati ubwo se bazana MVP w'igihugu cya Mali, Tambwe akaba hari ikintu kivuze, ati keretse najya gushakira umwanya ku mpande. Kandi akomeza agira ati isaha n'isaha Eritatu ndetse na Zuberi nabo nibaza bazamuhitanira rero ku ruhande rw'iburyo cyangwa se rw'ibumoso. Ati bashobora kuhamutsinda, ati Tambwe ashobora kuba arimo rero gutakaza umwanya mu bigaragara. Ati Tambwe aragiye, ati uyu musore ikintu kijyanye no gushyira baro mu maguru akayibika, uburyo afata baro akayiproteja. Umunyamakuru Demba Ba agereranya rero uyu mukinnyi, yamugereranyije n'umukinnyi Migi, ukuntu yabikaga baro mu maguru ku buryo ayicungisha amavi abiri, akagutega ikiganza n'inkokora, ubundi baro ikagenda ikisinzirira kugeza igihe ari buyitangire. Ati afite ubuhanga buhanitse cyane, ati uyu ni umukinnyi. Umunyamakuru Demba Ba akomeza agira ati ikindi uyu mukinnyi azwiho ni ikijyanye no kwitangira abandi, ikijyanye na selfish nta gikozwa, akinana na bagenzi be. Maze umunyamakuru akomeza avuga ko keretse Rayon Sport nitabona rutahizamu wa nyawe, nayo imipira yo azayibona. Yemeza ko ikijyanye na baro we ayitegeka akayiguha ashaka. Baro urayishaka he ku gahanga arayiguha, baro urayishaka ku ivi arayiguha, urayishaka gutsindisha inda arayiguha. Ati uyu ni nka Bruno Fernandes. Imikinire yiwe, style yiwe byatumye abo umukinnyi rero ikipe ye igenderaho cyane, ndetse aza no guhamagarwa n'ikipe ya Mali mu mukino wa gishuti. Ikipe ya Mali yakinnye n'ikipe ya Iran, nubwo Mali yatsinzwe 2-0, ariko uyu mukinnyi yagiyemo asimbuye. Demba bakomeza yibaza ati ikipe ya Rayon Sport igeze ahantu itunga umukinnyi ukinira ikipe y'igihugu ya Mali. Ati Rayon Sport ndayemeye cyane, ati nta nubwo nzigera mbaza ngo amafaranga yayo yagiye he. Atagiye kuri uyu mukinnyi kuko uyu mukinnyi ntabwo wamuzana ku buryo bworoshye. Umunyamakuru Demba Ba akomeza kugaruka ku by'uyu mukinnyi Issa Djigiba, akomeza avuga ko abanyamakuru bo mu gihugu cya Mali bemeza ko ari umukinnyi wakinaga mu gihugu imbere mu gihugu cya Mali, wari ufite akazoza cyangwa se ufite ejo hazaza, hibazwagaho na benshi ukuntu hazagenda. Umunyamakuru yakomeje agira ati uyu ni umukinnyi uzi guhagarara, uzi gutwara baro kugeza igihe ari buyitangire mu mwanya mwiza kandi ukwiye. Azi guhagarara mu mwanya wa rutahizamu mu gihe rutahizamu yagiye gukora intervention ku ruhande. Agira andiransi, azi kugendana baro igihe kinini, azi kwiyambura abantu, kandi ikirenzeho afite discipline hejuru cyane ngo umukinnyi mushya w'ikipe ya Rayon Sport. Uyu munyamari abaye umukinnyi wa 11 Rayon Sport yongereye mu bakinnyi bayo muri isoko ry'igura n'igurisha, mu rwego rwo gukomeza kubaka ikipe izahangana ku rwego rwo hejuru mu marushanwa yo mu gihugu no hanze yacyo. Mbere y'uyu mukinnyi, ikipe ya Rayon Sport yari yaramaze kwerekana abandi bakinnyi bashya barimo Ibrahim Jingarey ukomoka mu gihugu cya Niger, Atiso Kojo wo muri Togo, Nizeyimana Mubaraka, Nkundimana Fabio, Charles Tichupulao, Matomana Kanda Abeli, Nisingizwe Christian, Nshuti Didier, Muhoza Daniel na Ndayishimiye Didier.
Rayon Sport yamaze gutangira rero imyitozo yitegura umwaka mushya w'imikino 2026 2027 aho izahatana mu marushanwa atandukanye arimo Sekafa Kagame Cup, CAF Confederation Cup, BK Pro League ndetse n'igikombe cy'amahoro. Natwe nuko dusoje ikiganiro cyacu. Turabashimiye mwebwe mwashoboye kudukurikirana kugeza kuri uyu munota. Abatakora subscribe muyikore kugira ngo tujye twibanira mu biganiro byacu bitandukanye. Turabashimiye, mukomeze kugira amahoro y'Imana.